Menta perlawanan waras pi ke kubur. Penkudlut ke Indian Army ki pos sipai Pakistan halipah. Tong ini sengap. Pendap ke Indian Army ke Operation Sindur. Halipah Valley ke Pakistan okupai Kashmir. Target ki pos Pakistan. Bom penjat ke Chinar Kop se Shibun ki pos Pakistan. Ya ki cakabu tirthama badi ke cakas tok umpnyang. Pentip ki he sipai baka jingjulor kan simpor dagi benai ke Pakistan ban maramot biang. Kani ke strike penpai kiliang warak ke India. Hadin bapen keng ke Pakistan nya ke jing menjur sang Asian. Ki army officer India ki ong ka operation. Kadai ke jubab direct siya ka Pahalgam terror attack. Ka air defense system kentup ka Ashak Deep Raider. Ki terikam janai hapring ke strike. Ki sipai India ki neah ke jing bom syakta. Namar baka Pakistan ka phil ban penjulori ki position sipai. Ki jaka pasyak target chung ka Pakistan. Kentup ki operational zone. Haki intercepted calls. Pau ke jing kau hapring ki commander Pakistan. U commander beri Hamas u kentui ki sipai. Ban fokus marmar khnang ban light nakayap. Katu kani ki message ki ong bah. Ki office la ban sinabiang Henry ya ki men simbriu day ban ai ka jing daning kong. Ka operation sindur ka bom penjat ru ya khnai tili ki jikal eno ha Pakistan. Bad ha Pakistan occupy Kashmir ka nyutrik me. Ki strike ki day benta. Jong ka jubab sipai siya ka jing ratmal eno ha bulan April. Persyang ka Pakistan ban koput kela. Da ka papandan kam artillery. Bad ki drone strike hajan no line of control. Tangbah Kharvet shu ke India ada ka target ki airbase Harawal Pindi bad harahim yar. Kubli Shibun Storyteller dan Network Daily Post.